given to us. Ke setjha kampa ke sehla se setjha ke kgwedi e ntjha. This is a new season, a new month. Mo re tsebang go ba tsohle tsena re di fumana go tswa go Modimo wa rona. Where we know that everything that we got comes from God. A se ka bohlale ba rona kampo go rata ha rona. It is not through our wisdom or our liking that we Empa have them. ke ka lebaka la Ramasedi wa poloko ya re fang letsatsi lena. It is because of the God Almighty who gave us this day. Boeleng re qotse lentswe le sa foseng o tswa le molomong wa Paulos. Let us get the word that is never wrong from Paul's mouth. Buka ke ya pele ya Bakurante, kgaolo ke ya pele. 1 Corinthians chapter 1. Tla kopa ya ifumaneng a ka e bala ho tswa from verse 26 ho fihla 31 ka puo e kadimilweng. Ya ba e mong o tla e bala ka puo ya Sotho o tswa 26 ho fihla 30 or 31 depending on Bible le o e tshwereng. 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Now remember what you were, my brothers and sisters, when God called you. From the human point of view, few of you were wise or powerful or of high social standing. God purposely chose what the world considers nonsense in order to shame the wise. And he chose what the world consider weak in order to shame the powerful. He chose what the world look down on and despises and thinks is nothing in order to destroy what the world thinks is important. This means that no one can boast in God's presence. But God has brought you into union with Christ Jesus, and God has made Christ to be our wisdom. By him, we are put right with God. We become God's holy people and are set free. Verse 31. So then, as the scripture says, whoever wants to boast must boast of what the Lord has done. Amen. Ka puo ya Sotho. Noma le a kompinele Hosanna 144 lentswe la hao.
Lentswe la Jehova ke lona le re bonisetsang tsela. The word of God shine upon our path. Bile ke lona le re rutang hore re be le tshwarelo. It also teaches us to have forgiveness. Hobane ke Jehova ya re kgutlisetsang tseleng a re ntse re kgeloha. Because it is God who brings us under his shoulder as we sin. A re rapeleng. Let us pray. Modimo wa rona re bitsa ho wena Jehova. Hobane e le wena bohlale ebile e le wena kganya. Holoka le kgalalelo ya rona e boetse e ba yona e bang tshwarelo ya dibetsa rona Jehova. Ro bitsa re le tlase sekoting sa diretse ka lebaka la dibi. Re tletse ka dikgapa Modimo wa rona ka lebaka la ntho tsa lefatshe. Empa hoseng ona re bitsa ho wena Jehova. Jwale ka tlhoho ya leloko la Juda hore ebe wena ya tlang o tla hore lokolla ka hare ho sebe sena. Re a dumela Jehova o ba le ba Juda ba kile ba rata ho ba le mehlolo lefaseng. Empa le ba Kgerika le bona ba kile ba kopa bohlale. Empa ba ka ba kopa Kriste. O sengwana rona re bitsa o Kriste mabaledi wa rona. O re be yena ya tla re tsamaisang. E leng seo ba Juda le ba Kgerika ba sakang ba se kopa. Re bitsa o wena morena wa rona. O tla o hleke dipele tsa bana ba hao. O bule dikelello tsa bona. Ere lentswe lena la hao le tla tswang tsatsing lena hoseng ona. Le tsebo beya ditholwana maphelong a bona. Le tsebe o ba se ikokotlelo sa bophelo ba bona. Tloeng jwale o isa ka ho sa feleng. Amen. Phutheo e halalelang. Congregation of the Lord. Batibi ba dibuka ba re ha o qiyo hore buka yena e ka ba e ngodilwe ke mang. Scholars has no doubt who the author of this book is. Ba e hlalosa e ngodilwe ke moapostola Paulos ka boyena. They explained that this book was written by Paul himself. Twe e ngwetswe selemong tseo tsa between 53 and 54 CE. It was written between those years that have just been mentioned. Hote Paulos ha ngwala buka yena o ne a le thoko yane ya Ephesus. It was said when Paul wrote this book, he was on the other side of Ephesus, Tulong ya Asia Mena. at a place called Asia Bo Minor, aneng a khutlela la bobedi o kurante ka lebaka la thuto yo abaneng a ba where neile he was yona. on his second journey to the Corinthians because of the ministry. Ha ngwala buka yena Paulos. When he wrote this book, Bua ka lesiba lena hane a le qoqotsa pele leqepeng lena. he talked about this one thing that he's saying on this O ne a page. kgathatswa ke boitshwaro
ba batho ba Korinte. He was very worried about the behavior of the Corinthians. Paulus o ne a kgathatswa ke ka mo le tulo kampo batho ba Korinte ba neng ba phela ka yo ka teng. He was also concerned or worried about the manner in which the Corinthians lived. Abe a bona o tshwanetse o ba a ke a qotse kampo a ngole le phutheo yeo. He therefore saw it fit that he needed to write them this letter. Ha ne a ba ngolela lengwalo lena. As he was writing this letter, Seholo thata e ne le makoko kampo o ikgantsha o ba neng ba na le wona ba phutheo ya Korinte. because of the Corinthians were very proud. Ya etsa hore ba ke batle ba ske ba ba le kopano kampo yona unity. Their proudness made them not to be united. Ya etsa hore mo ba tsamayang ba nahane o ba hopole o ba tsamaya tseleng e It lokileng. made them to think that wherever or whatever they doing, it was the right thing. Mo ba tsamayang le mo ba phelang ba ne ba hopola o ba na le tsebo le bohlale bo tletseng. Where they were living or walking, they thought they have full knowledge. Ke mo Paulus a ba tadimang a bona o ba ha ba na letho. This is where Paul looked at them and see they do not have Jwale ka anything. moprofeta Isaiah ha bua le Israele a re o nahana o na le tsebo empa ha o na letho. Just as prophet Isaiah was talking to Israel saying, you think you have something, whereas you have nothing. Rona batho ba lefatshe la ka kwano. We the people from this world. Hangata ha re nahana ka Jesu Kriste. In most cases, when we think about Jesus Christ, Re nahana hangata ka seo Kriste e leng sona. we think mostly about who Christ is. Re nahana ka seo Kriste a re neyang We sona. think about what Christ is giving to us. Re nahana ka dintho tseo re di fumanang ho tswa ho We think Kriste. about things we getting from Christ. Hape re nahana ka tshwarelo ya dibe tsa We rona. also think about the forgiveness Ka of lebaka la our ho mo sins. sitela letsatsi ka letsatsi. Because we sin against him on daily basis. Ba bang ba rona re nahana ka phodiso yeo Kriste a ka re fang Some of yona. us, we think about the healing we can get from Christ. Ba bang ba rona re nahana ka dimpho kampo mpho ya bophelo bo a re fang Some of yona. us, we think about the gift of life we are getting from him. Dingata tseo re nahanang Kriste ka tsona re le batho. There are so many things that we think about Christ as people. Ka nqe e nngwe kampo ka lehlakoreng le leng. On the other side, Re hopola Kriste ha re le ditsietsing we fela. think about Christ when we are only in trouble. Re hopola Kriste ha letsatsi le se le We phirimile. think about Christ when it is dawn. Re hopola Kriste ha re le ka hara seretse sa bophelo. We think about Christ when we are deep into trouble of this Re hopola life. Kriste ha re batlana le thuso. We think about Christ when we need Re help. hopola Kriste ha re tletse ka dikgapha marameng We a think about rona. Christ when we are crying. Hona ho bolela ho ba re hopola Kriste ha re matla. This, it says that we think about Christ when we need Ha him. re nahane ka seo Kriste e leng sona. We don't think about who Christ is. Tabakgolo ke ena. The most important thing is Ya hore boholo ba rona re nahanela bo rona fela hobane re nahanela dimpho le ditsietsi tseo re di batlang kampo re di rwesang Kriste. most of us think about our own self or what we can get from Christ. Ha se phoso hopola Kriste ha o le ditsietsing. It is not fault when you think about Christ when you are in trouble. Ha se phoso ha o hopola lebitso la Kriste ha o batla thuso. It is not a fault when you think about the name Christ when you need help. Ha se phoso ha o hopola Kriste o mo leboha mohlomong ka tseo di entse. It is not a fault when you think about Christ to thank him for what he did for you. Empa ke re Kriste o re file tseo ka lebaka la thupello kampo thupello ya e fumaneng koteng ya sefapano. Christ is giving all these things because of the cross where he was crucified. Empa temaneng thero ya rona o seng ona. But our message from this verse this morning E bua le rona kampo e bolela le rona ka mo re tlamehile re nahane Kriste. is talking to
us about how we should think about Paulo Christ. se o re re hopole Kreste ka seo e leng sona. Paul is telling us to think about Christ for who he is. Ha re bolelle ka seo rena re tlameileng re be sona. O re Paulo se o re re hopole ka Kreste ka seo Kreste e leng sona. He is not talking to us to say what we can do for Christ, but what Christ Ha is ngala us for Paulo se us. o re Kreste ke yena bohlale ba rona. As Paul was writing, he said Christ is our wisdom. Timana ha e re Kreste o re fa bohlale, e re Kreste ke yena bohlale ba This rona. verse does not say Christ is giving us wisdom. It says Christ is the wisdom. Ke ka moo Paulo se buang haholo mona temaneng ena a reng ya kgaolong ena ya bakurante a buang ka bohlale bo Kreste e leng bona. This is where Paul is stressing in this verse about the wisdom from Christ. Ha o qala o e bala moo o ba o e nka temaneng eo re e badileng. When you start reading from the verse that we just read, Paulo se o kgalemela lefase. Paul is rebuking the world Hobane ba nyatsa seo Kreste e leng sona. because they despise who Christ is. O tlhalosa ka moo batho ba lefase ba nyatsang sefapano ka He teng. explains how the people of this world despise the cross. O re o bona batho ba jwalo ke mahlanya ha e tlhalosa. He says people like that are mad, as he O explained. tlhalosa ka moo batho ba lefase ba senang tumelo ho Kreste ka He teng. explained how the people of this world does not have faith O in ba tlhalosa Christ. batho ba jwalo e le ditseketseke fela tse senang He tumelo. just explained them as people who does not have faith. Mona Paulo se o bua le rona. Paul is talking to us through this verse. O re ka hare ho rona ditsietsing ke moo re hopolang Kreste o bone re le ditseketseke. He says when in trouble, that is where we think about Christ because we A are re crazy. hopole seo Kreste e leng sona koteng ya We don't sefapano. think who Christ is on the cross. Kgatlhanong le puo tseo Paulo se a di ngwalang. Against everything that Paul has written. O tlhalosa ka moo bohlale ba lefase bo leng ka teng. He explained how this worldly wisdom is all O about. re bohlale ba lefase ke bohlanya. He says that the wisdom of this world is craziness. Empa bohlale ba nnete ke Kreste. But the true wisdom is Christ. O tjho ka mantswe a mang wena ya nahanang o ba ya hopolang o ba o hlalefile o bohlale. In other words, you who think you are clever or you have this wisdom, O lehlanya. you are crazy. Ke Paulo se bo e hlalosa jwalo. This is how Paul is explaining this. Hobane hore batho ba na kelello tsa bona. Because he said through their minds, these Ba people, hopola bohlale bo ke ba bona ha se ba Kreste. they think the wisdom belongs to them and not to Christ. Hobane re le batho re hopola ntho tseo re di etsang e ka ke bohlale ba rona. Because as human beings, we think everything that we do, it's through our own doing or wisdom. Re hopola hoba katleho tseo re di fumanang ba re nang le tsona ke bohlale ba rona. We think our successes are there because of our wisdom. Re hopola hoba tswelopele tseo re nang le tsona re leng tsona ke ka lebaka la bohlale ba rona. We think the progress that we made, we think it is through our wisdom. Paulo se re a lebala hoba bohlale ke Kreste. Paul is reminding us that wisdom is Christ. Ha re rona ha re na bohlale hobane ha re na hopola hoba re bohlale ke hoba re ditseketseke. He says we don't have that wisdom because we are Hore mad. Kreste ke yena bohlale. Only Christ is the wisdom. Ka mantswe a mang hore o be le bohlale o tlamehile o be le Kreste. In other words, for you to have this wisdom, you need to have Jesus first. Ha o na le Kreste o na le bohlale. When you have Christ, you have this wisdom. Ngwaneso le wena kgaitsedi ya ka. Congregation of the Lord, Mona bophelong mo re phelang. in this social life that we are living, Hore re phele hantle re tlamehile re fumane Kreste. for us to live peaceful, we need to have Christ Hobane yena ke yena bohlale ba rona. because He is our wisdom. Re tlhole ho utlwisisa ditaba tsena ha re sena Kreste. We don't or we fail to understand these things because we don't have Hobane Christ. ditaba tsena tsa modimo ke tsona tse re di etsang di re fang bohlale ba ho utlwisisa hoba
Kreste o rata re phela ka tsela e Because jwang. God has give us understanding so that we can know how should we live. Tikanyong ya rona ya bophelo ba rona ha re sena Kreste ha re na letho. In our daily life, when we don't have Jesus, we have nothing. Empa hang ha o fumana Kreste o fumane bohlale bo sa But feleng. once you have Christ, you have everlasting wisdom. Paulo se a re ha o na le bohlale. Paul says, when you have wisdom, Hona ha o so fumane Kreste. you have not received Christ. Ha o so mo fumane ha o na le bohlale fela. You have not yet received him if you only have that Ore o wisdom. tlamehile o be le ho loka. You need to be good. Re a tseba ho loka ke ntho e thata. It is so difficult to have this. Kreste ha re o loka fela ka o lokela ntate Mahlare. Christ is not just saying to be good to Ntate Moruti. Ore o tlamehile o be le ha o na le bohlale ha o qeta ho ba le bohlale o tlamehile o loke. Once you have this wisdom, you need to be a good person. Bane rona re le batho ha re a loka. Because as human beings, we are bad. Seo motho a se tsebang ke bokgopo. All you know is to be Ha o cruel. na le bokgopo ke ntho e re phelang ka yona. To be cruel, it's our daily life. Tafita o totobatsa taba ena ya ho ba rona re le batho re tletse ka bokgopo. David is stressing this thing that as human beings, we are cruel. Homo Psalm 51 o re re le batho. In Psalm 51, he say as human Re beings, tswetse bokhopong. we are full of Mo ourselves. re batlang modimo wa rona hore e mola sebeng. This is where we need our God to take us out of sin. Bokgopo bona re nang le bona ka hare ho rona ke bo re bo fumanang ho bo ntate wa rona. The sin that we have in ourselves, we inherited from our Bokgopo forefathers. bo re kgomaretse kampo bo mometse bo kgomaretse wena o le motho. Sin has clung onto us as human beings Bane bo kgomaretse ka tswalo o le motho. because you inherited this from birth. Bokgopo bo rena ka hare ho mehopolo ya rona. Sin is inside our minds. Mo rona batho ba bangata re hopola kampo kelello tsa rona ka nako tsohle di nana di hopola bokgopo fela. As human beings in our minds, we only think about sin. Ba teng batho ba butswang kampo merero ya bona e butswang ke bokgopo. There are many people who are controlled by sin Bane re batho ba nang le sebe ba kgopo. because we are sinners. Di bokgopo ba rona bo utlwahala lelemeng la rona. Our sin comes out of our tongue. Ha ba bang batho ba bula melomo ya bona ba bua fela. When a lot of people start talking, O utlwa bokgopo bane Kreste ha yo ka hare ho bona. you can feel the sin because Christ is not within them. Ha motho a teng a bua le wena. When that person is talking to you, Kelello ya motho eo wa e utlwa ke e tletseng bokgopo e aparetsweng ke bokgopo. you can feel the sin in this person. Motho ya jwalo ha tsebe o ananela botle bo entsweng ke modimo. This person cannot appreciate the goodness from God. Motho ya jwalo ha tsebe o ananela botle bo entsweng ke metswalle ya This hae. person cannot appreciate the goodness from his friends. Motho ya jwalo ha tsebe o ananela tse ntle tsa eleditsweng ke bana babo. This person cannot appreciate everything that is good from his Empa motho ya siblings. jwalo ke ya tletseng ka bokgopo o utlwa ka kelello tsa ntho tsa lefatshe. But this person is full of sin because he living in this world. Ba bang batho re sitwa o leboha. Some of us people, we are not Ha grateful. motho ya jwalo o mo eleditse ntho tse ntle o utlwa fela tebo ya hae ke e tletseng mantle. Such a person, when you did good, instead of being grateful, it is the opposite. O utlwa leleme la hae le bua hampe ka bana babo. This person is always bad-mouthing his siblings. O utlwa ka maleme ya bona a etsang tse sa lokang. You only hear about the bad things they are doing.
Bane bokgopo bo ahile ka hare ho dipelo tsa rona. Because sin has found place in our Batho ba hearts. jwalo ke ba buswang ke mona. Such people are jealous. Batho ba jwalo ke ba buswang ke lefufa. Such people are very jealous. Le dihloyo le dipolayano di tletse ka hare ho bokelello tsa bona. They have hatred and killings inside their mind. Tse fetisang kampo e utlwisang botlhoko le ho fetisa ka batho ba jwalo. What is very painful about such people? Ba teng ka hare ho ditempele tsa rona. They are here inside our Paulo se temples. hore ba ipitsa ba Kreste empa e le ba ikaketse. Paul is saying they call themselves as Christians, Ba but teng ka hare ho they are mekgatlo ya hypocrites. rona. They are within our ministries. Ba ipitsa bomme ba seaparo ho tsa e le ba tletseng They bokgopo. call themselves women of prayer, but they are sinners. Ba teng ka hare ho ditempele tsa rona. They are well inside our Ba temples. ipitsa bontate ba merapelo empa ba tletse dipelo tsa bona di tletse bolotsana. They call themselves men of prayers, but their hearts are full of Ba evil. teng batho ba jwalo seruting. There are such people within Baruti Ba ipitsa ba abi ba lentswe empa tse tswang molomong wa bona a se tse who call ahang. themselves the spreader of the word, but what comes out of their mouth, it's something else. Maemong a jwalo. In that situation, Paulo se ore bana beso. Paul says, my brothers and Tshediso e sisters, teng fela. there is a notice Der tshediso eo ke o nka Jesu Kriste wa mo etsa lerato la that hao. notice is to take Jesus Christ and make it him Ha your o lover. fumane Kriste, When you have o Christ, tla be o na le ho loka. you have this goodness. Hobane ha o fumane o keke wa ba le ho loka ha o sena If you Kriste. don't have Christ, you cannot be a good person. Paulo se ore Kriste ke ho loka. Paul is saying Christ is good. Ka mantswe a mang wena motho ha wa loka. In other words, we as human beings are not good people. Ha o fitlhela o nka Kriste o mo kenya ka hare ho wena. Until you take Christ and put him Ebe inside ha o you. fumane Kriste o tla be o lokile. This is where you take Christ, you become a good Ha o person. fumane Kriste o a koboloha bophelong ba hao. When you have Christ, you become straight in your Le ha life. o le moetsadibe ha o fumane Kriste wa fetoha o ba ya Even when lokileng. you are a sinner, once you receive Christ, you become a changed or rebirth human being. Ha o tswela pele Kriste. As he proceeds, Christ. Ore Paulos ha o tswela pele Paulos ore As Paul proceeds, he ha o said, fumane o loka. when you have the goodness, Hobane o fumane Kriste. you receive Christ, O tla ba ya halalelang, o tlamehile o fumane halalelo. you will have this glory after receiving Christ. O keke wa ba ya halalelang mohalaledi ya ipitsang mo You Kriste. cannot be a glorified Christian O sena bohlale, o sena ho loka. without wisdom, without being a good person. O keke wa halalela ha o sena Kriste ka hare ho You wena. cannot be glorified if you don't have Christ Wa within you. hlokahala hore o fumane You Kriste. need to have Christ. Wa hlokahala hore o fumane Jesu hore o tsebe ho halalela. You need Christ to be glorified. Hobane ka ntle ho kgalalelo, Because without glory, o keke wa bona modimo wa you hao. will never see your God. Ka mantswe a mang, o keke wa ipitsa mo Kriste o se a In halalele. other words, you will never call yourself a Motho Christian ya if you ya are not sa God. halaleleng a skebe a ipitsa mo Kriste. A God who is not glorified will not call you a Christian. Tseba wena ngwaneso, Congregation of the Lord, know this. rena re le batho, We as human beings, le ha re ka re na le bohlale ba lefatshe, even if we have our worldly wisdom, le ha re ka re lokile, when we say we are good people, re mpa re sena kgalalelo ya modimo wa rona. but as long as we don't have the glory Hona ha from re God, letho hobane re tlhoka mohalaledi o re fihlelle mmusong wa we hae. have nothing because we need the glorified one to reach the kingdom.
temana ena ya rona from this verse that we just e read. fana ka tharollo batho ba phelang lefatsheng. He is giving a solution to the people who are living in this batho world. ba reng ba ipitsa bagalaledi mona The lefatsheng. people who are calling themselves glorified. O keke wa ipitsa mohalaledi o sena Kreste. You cannot call yourself a glorified one without Christ. Jwale ka mo lefatsheng Just as in this world, sefate kampo lekala la sefate le fumana metsi kutong kampo le fumana sefateng. the branch of the tree is getting water from the stem of this tree. Le rona hore re fumane metsi a rona re tlamehile re fumane Kreste. Just like us, in order for us to get water, we need to get Hore re Christ first. fumane bophelo re tlamehile re fumane Kreste. For us to have life, we need to have Christ. Bane ke Kreste ke ena kgalalelo ya rona. Because God, Jesus Christ, is our glory. Kgalalelo ya Kreste e ba yona kgalalelo ho rona. Christ's glory becomes glorified to Ha o le us. motho o tlamehile o fumane Jesu Kriste wa Nazareta. As a human being, you need to have Jesus Ha o le Christ motho o of tlamehile o Nazareth. fumane konyana ya leloko la As a Juda. human being, you need this Lamb Ha o le of motho o Judah. tlamehile o fumane the Redeemer of your life. As a human being, you need hore o fumane morekolodi wa bophelo ba gago. Moprofeta Isaiah le yena o hlalosa taba eo. Prophet Isaiah also explained Hore o this. tlamehile o fumane the creator of heaven and earth. You need hore o fumane O hlalosa hore o motlodi wa tlamehile o legodimo le fumane lefatshe. You Emmanuel. need to find modimo o na le rona. Paulo se ore o tlamehile o fumane the King of Kings. Paul says you need o kry-a mokhosi ya O tlamehile o fumane the Lord of Lords. o fumane modimo wa medimo. Ha ele mo evangeli Johane a qetella taba And tsena. evangelist John, when he got in Ore o tlamehile o conclusion, fumane Alpha le Omega. you need to O get tlamehile o tsebo le fumane gone the bokhutlo. teacher. O O tshwanetse o tlamehile o fumane fumane the bokamoso. advocate ya O bophelo. tshwanetse o fumane Ha o le o jwalo dira ka Mateo ore ha o bophelo. fumane bao. In so Matthew Hona says o when tlabe you o have fumane this, Rabbi. you have O tlabe o fumane modimo. Jehovah Jireh. O you O have tlabe o fumane the God. prophet. O na le Hobane o tlabe o fumane moprofeti. Jesu Kriste. Because you have Jesus Christ. Ha o fumane Kriste, When you receive Christ, o fumane kgalalelo. you received glory. Ka hare ho kereke tsena re phelang ka hare ho tsona. Inside these churches where we Tsena tsa live, lefatshe. in this Re world, tlo sitwa ke ho fa kgalalelo. we are not going to get glory. Baruti ba lefatshe Ministers of this ba world keke ba o fa will kgalalelo. never give you glory. Mabishopo le di-moderator tsa lefatshe Bishops and moderators of keke this tsa o fa world will kgalalelo. never give you Metswalle glory. ya hao Your e friend keke ya o fa will kgalalelo. never give you glory. Lekgotla la The kereke church le council keke la o fa will kgalalelo. never give O you glory. ifumana fela ha o kgomaretse Kreste. You only get it Ha o through fumane Christ. Jesu. When you receive O fumana Christ, ya halalelang. you receive the Kgomarela glorified one. Mesia. Cling on the Mme o tla Messiah. fumana You will kgalalelo. receive glory. Ha o fumane kgalalelo. When you have received this Paulo glory, se o re ke mo o tla lokollwang sebeng. Paul says that is where you're going to receive forgiveness of O sin. tla lopollwa sebeng. You will be released from Hobane sin. Kreste ke yena topollo. Because Christ is the Redeemer. Lentswe lena topollo. The word Redeemer, Le tswa puong ya it Segerika. comes out of a Greek language Le hlalosang escharos. that explained what Muruti has Lentswe said. lena escharos. This word, Le tlhalosa opa o rekwa ka theko ye hodimo. it explained you have been bought with a high price. Ya ba theko yeo e tlhalosa apoloterius ka puo ya Seheberu. That price explained what Muruti Ka has mantswe just a said. mang. In other words, Ha re fumane Kreste. when you receive Hobane ke yena ya re rekileng. Because he O re bought us. rekile ba ka madi a hae. He bought A through us tsheletsweng plus. koteng ya That sefapano. was- Ke that madi a comes from the hae. cross, his A re blood. lokolotseng sebeng. That redeemed Wa us re from the sin. ouna. He Hobane owns us. o re rekile ka theko ye hodimo. Because he bought us with a high price. O re lopolla sebeng. He redeemed us from our sins. Le wena a ntse o booster nyana. As you are boasting,
o ntse o re koloi ena ke ya ka hobane o e rekile ka theko You ya say, e this hodimo. car belongs to me because I A o re did the sutu ena expense. ke ya ka hobane o e rekile ka theko ye This hodimo. suit is mine A o because re it is mose ona ke wa expensive. ka ke hobane ke o rekile ka theko ye This dress is hodimo. mine because it is expensive. Escaros Kriste le yena o re rekile ka madi a hae. Christ also bought us through his blood. Wa re ouna He owns bophelong ba us rona. in our Ke yena life. ya re lopollang He sebeng. redeemed us from our sins Ha re fumane yena, when we received him. ha re lopolotswe ke yena, As we are redeemed by him, o tla ba re tlosa tseleng ya timelo. he will take us out of the road that leads to death Ha re fumane yena, when we receive him. a re lopolotse, And he redeemed re tla be re us. phelela bophelong bo lokileng. We will live a good life. Le ho shwa re tla be re shwela moreneng. We will die for Christ. Le ho phela re tla be re phela moreneng. We will live for him. Bane re ba tlotliwa ba madi a morena wa rona Jesu Because we have Kriste. been anointed by his Re blood. ba tlotliwa ba hae. We are his Wa re anointed ouna, ones. He o re owns us. He rekile bought ka us madi a hae through his blood koteng ya sefapano. from the cross. Nna le wena batho ba nama. You and I, Re ke ra dumela ho bolawa re bolaelwa batho ba bang. we will not agree to be O killed ke wa for dumela somebody madi a wa else. tshollwa bana ba bang. You will not let your O blood ke to wa split dumela ho because of hlekefetswa somebody else. hlekefaletswa bana ba batho. You will not be tortured for somebody else. Qetellong moapostola Paulus o re In conclusion, Paul says, tsena tsohle all these things ho lokollwa to be released or redeemed, ho ba ya kgethehileng, to be a chosen one, ho ba ya lokileng, to be a good person, ho ba ya bohlale, to have this wisdom. o tlamehile o di fumane ka Kriste. You need to get that through Ha o na le Christ. Jesu Kriste o lopolotswe sebeng. When you have Jesus Christ who Ha o na le forsake you Kriste from ke re your o sin. lopolotswe sebeng. When you have Christ, he redeemed you from your sins. Bophelong ba hao ngwaneso, In your life, congregation amohela of God, Jesu Kriste accept Jesus hore a o Christ lokolle sebeng. so that he can Bophelong release ba hao you ngwaneso, in your life. inkele Jesu. Take Jesus O bane o Christ. rekile ka theko ye hodimo. Because he bought you with this Escharos high wa price. ouna. He owns Wa you. modumele. Allow him anke bophelo ba to hao. take charge of your life. Nke Jesu Kriste. Take Jesus Hobane Christ. Kriste o mo fumane. Because when you O have fumane Jesus, dimpho tsohle tsa lefatshe. you have everything Ha o you wish fumane for. Kriste, When you have o fumane Christ, bophelo bo bo sa feleng. you have everlasting Ha o life. fumane Kriste, When you have o ya Christ, lokileng. you are a good Ha o person. fumane Kriste, When you have o ya Christ, halalelang. you are Ha o glorified. fumane Kriste, When you o have tsamaya ka Christ, kgabo le ka you kganya walk tseleng ya tall morena. through Ha ona glory. ntho e tla o There is sitisang. nothing that is going to Ha o disrupt fumane you. Kriste, When you have ke reng Christ, ka Jesu. take Jesus. Hobane ha o na le yena, Because when you o na have le him, tsohle. you have everything. Potso ke wena, The question is, wena motho, you as a human being, wena motho, you as a human being, hoseng mona, this morning, na o na le Jesu na? do you have Jesus? Na o bohlale ho feta Kriste na? Are you more clever than Jesus? O hopola ho ba wena o motho ya lerato ho feta Kriste Do na? you think you have more love than Jesus Christ? Na o rata ngwaneno na? Do you love your sisters or your Na o brothers? rata baahisane ba hao Do na? you love your neighbors? O le mo fela ya tsebang o lekola pelo ya hae. Only you know what is inside your heart. Ke motho fela ya tsebang o lekola kelello ya hae. You know exactly what is Ka running through your motsotsonyana o mind. lekole pelo ya hao. Take this minute and do introspection. Lekola kelello ya hao. Do introspection through your mind O hopola ho ba o bohlale na? and think if you are wiser, O hopola o lokile na? if you think you are a good person, O hopola o mohalaledi kampo o ipitsa mohalaledi na? whether you call yourself a glorified one. Ipotse, Ask yourself o le motho, as a human being hore na pelo ya hao e reng? that what is your heart saying to you? Qetellong Paulus o re ha o sitwa, In conclusion, Paul says, if you fail, inkele Jesu. take Jesus Hobane ke yena a tla o lopollang, because he is your redeemer. tla o lopolla sebeng. He will release you from your Tla sin. tlosa bolotsana bo leng kelellong ya He hao. will take all the evil thoughts in your mind. Tla tlosa bokgopo bo renang ka hare ho He wena. will take all the sins within O you. tla tlosa bowena.
He will take out yourself a ye ka hare ho pelo ya hao. and build and stay inside your heart. Ha o nkile Jesu, If you take Jesus, nka Jesu, take Jesus, nka Jesu, take Jesus, nka Jesu, take Jesus, nka Jesu, take Jesus, o tsebe ho phela, so that you can live o lopollwe sebeng. and be released from sin. Nka Jesu, Take Jesus, nka Jesu, take Jesus, nka Jesu, take Jesus, nka Jesu, take Jesus, ore o tsebe ho lopollwa sebeng. so that you can be released from sin O be ya botlhale and be a wise person ka Kriste Morena. in Christ Jesus. Amen. Amen. Kopa ntate Boshomane from Alexander a re feleletse lentswe lena ka thapelo. Jehova modimo wa rona, re ntse re phela ka wena. Ka mengwaga le mengwaga o le setšhabelo sa rena. Ditšhaba di eso tswalwe lefatshe le eso bobi. O ntse o le modimo o sa balelentileng. Morena le modimo wa rona, tate wa rona ka lebaka la Jesu Kriste. O senga letsatsi modimo a rena re tlisa ditebo le ditanki pela sefatho sa hao. Re kokobetša modimo a rena. Re bolela jwale ka mangelo ya kileng a re wa halalla Jehova makgotla. Hayo ya tshwanakana le wena ka kgalalelo. Modimo yo matla kaofela tate ka lebaka la Jesu. O tsena ka hare ho tempele ya hao. Bosiu ba maobane ha ne matlho a rona a kwetswe malapeng a rena. A fapafapaneng modimo a rena. Ya re letsatsi a letlhaba modimo a rena ya ba matlho a rena a buleha. Ra bona mahao modimo. O dumeletse modimo a rena re tswa ditulong tse fapafapaneng. O kena ka hare ho tempele ya hao. O tlo mamela lentswe la hao. Moroki o re lentswe la hao ke le bone le letle le benyang. Ha le sedi le thiba, ha le sufi le thibane ke le sedi le kganyang. Modimo a rona re utlwile lentswe la hao. Re utlwile lentswe la hao ka motlhanka wa hao. O mo sebedisitse moraledi modimo a rena metsotsong eo. Ye kileng ya tseba ko wena Jehova. Ka ntle le lentswe la hao mebo ya rena ke ya bona bophelo. Ka ntle le lentswe la hao dipelo tsa rena di ke tsa fola di utlwile botlhoko. Ka ntle le lentswe la hao re ke modimo a rena ra amohela maphelo a rena ka moaleng ka teng. Re a leboha ho rutiwa ke motlhanka wa hao. Hore bolella morena le modimo a rena. Hore re tle re tshabe bogopo ka roma lapeng a rena ko amohela Kriste. Let's go.